Ka kilan fitness gym kepada ke jaka kilan met na kabenda ke samla bat wat ya kibala rang baru kebadan ha Mawlai kentan mesar la Plie ha kasni Hadien jong ka atrik jemang arjar arsan kene ke jaka kilan met kebadan hajrong jong ka EF shopping complex kedai kabala pet bat penyat dau samla Jeremy di Cruz ubadai ru samla ubadan jeng tibet bah ha kene kakam bat ubalawan pentibet ru ya kene kakam na shabar jylla ha kene ke sngi Plie ya kene ke jaka kilan met laidan lang kikmi kikpa jong uniu samla kibalong i Dr. Bidi Cruz bat iba David dengdo kibahayeng bahasem kiparlok parajor bat katukat ni kinong syakhot smoba sa no actually kita tidak dikintin ibai babai hakasni by qualify by join ya graduate diploma in sports management halakshmi by National Institute of Physical Education House Nam 8000 Hadien kani kalau kajik sedang jom najinya nanti jadi baba ha kani feel Hadien kani lapit tebet show ya lagi dah kaba ilah continue saya ke post graduate ha baju hi ka jaka anda iladam ya kajik puli nang ni nagwalion ilawan pai pat sha shulong ban ila join hasina gym kumi fitness trainer bat nang tu bat ila try kumi trainer saha Nepal katakan North East Police Academy kumbasa Snam Shiteng House Nam 8000 at Plie ila join saha IAM Shillong aingo iublay balingba ka jylla lenti jong i kakti kabakhan kuan kakersyani i badminta kaartarik ubanay ni 8000 akusan ni baro ang iwan lang bansakhi banyak teman lang bat banya aingo sa sisir pat ya ublay bay baba ila ban clear ya kani ke gym ke jong i kilan fitness gym dia ay kapag ida talaga semua kugayeng bangiyo ay konsentrang bati berebedlay dan ada ngene karsani konsentrang gamiro hakino gi bagi kam jaki hayang jongina hayang jongkin mar konsentrang hi kada gasti pas kam jangan jadi semua aku kada mau ni ya kalau kada kada jing buram yokon betul kini mah Samantang Indonesia ini mini. Presentation with I Jeremy. Mungkin dia yang boleh kembali. In honor of Jeremy di Cruz Wamba, as you begin your new chapter, we hope you take pride in knowing that your achievements are recognized. We celebrate not only for your remarkable achievements, but the person you are. To God be the glory. Papa, Mom, Nakia, Damiete. We are so proud to have him as a son. Thank you.